Mwenyezi Mungu na hupweneshare wemrikao ngona ngaliyo haungonishio okana ushindwa nemba ya msiri joka uvumbulwa banu ngabo wanrikao baada ya maha na maha wakajuma warenda zema wohudi waza baada tihundaru wohudi waza zenjema wa warenda baada dakika na mbaya na jisi nyama shito na ankili sherendwa zema tihundaru shouka ya juma hueshelea wala mrikao hashirendeze mazila baada ya mahamira mengoni mwa usiku mfaume ikao haamrisha mzima mengoni mwa mawaziri wahahe waje namba kumeza msiru zijezi dolelwaho presidency wa muhimu waheze mba kumeza msiru zila za haina waziri ikao ngujokaya kinyumene mfaume za haina waziri ikao kanaukaya nsini mwaze amri za mfaume za haina waziri ikao kanaufanya hizo ya mfaume ya amrisha za haina waziri ikao kanaukaya nsini mwaze amri za mfaume za haina waziri kao ngujofanya poto hosoni mwaye mfaume hauye presidency za haina waziri kao kanauria ye mfaume za haina waziri kao yehanzo jirenda ukana yeye na nkili nyingi ukana ye kahende kinyumene mfaume yende ya vurizi wa haruma zemba kumeza msiru zila ya rende ukana yeye dele pila ula hezemba za msiru zila mengoni mausiku ye mfaume hanjia haruma mbabandano daina ye waziri kao ye karibu nae ye umanza ndondo kabisa ukana ye mfaume hakahanza ya kadamize ye daula hakahanza ya ranganya ye maraia hakahanza ya dhulumu ye maraia ye waziri ule hamwambia ukana nehine hibo mfaume ye mfaume ule haamrisha le jeshi ye waziri ule yende ya rengwa ya vuriziwa haruma zemba za msiruzi la zende za mtowe ule menguni ye waziri ule havibre nguono mastajabu ndondo kabisa katuamini ila azma ikao irengwa ne mfaume yode namna ya kuhishilia nada inaye mfaume yode namna ya kufano fuha sibabu ndaye yode namna ya kaya juma humwishilia ze amri za hae yode namna ikao je mfaume jeka mtaulia mrito ka uyonti yode namna ye mfaume yako humamini rahane mawaziri wonti pia yode namna ye mfaume ule yako humwana ukana kabati mru maadilifu kwa uzingare hazi hae namna ladhimu hamade waziri ola ye waziri ola nguono mastajabu ndonondo kabisa habwe hanywa bala mrongoza hadabu na masteukana bumfau kwezi utukufu wa hao ngami juma uhusimbushi ya juma mahakume bumfaume ye kutoshelea njema nzima hosoni mwangu na we bumfaume hasibabu ya fikira ukana nsiba zimanda bina bumfaume do ukana wende wa mtowe ule menguni ye kakutina bambu la ukana uninke bumfaume hasibabu ndabo nafu hasibabu ndawe lo juma uhusimbushia watu parona na kinyumene za amri za hao je kutorumia ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana man asda ilaykum ma'rufan fakafi'uhu yekanga bumru ya mrendani zema ngena mumnike bambu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu jekaka mtina bambu la humnika ngena mmombe yedu wa hata mwisi ukana mumnika bambu jemfa umeola havibresha dehanywa jemfa umeola nguono ukana yekatido msamihi tido mbuli ya banu vanema waziri walo banu ngwa jouni pakwe yabo wa ufaume ngo joupu hakwe yabo zila ikauti kauzitaha kazina humkinishiha yabo ula mhima waheze mbazila tisatiri mvuza bure yabo yema waziri wadunga banu pia haina mdungu tojoni pakwi kwa naukaya nsini mwaze amri za hangu ya munga mwendwe nabuwe mwangu wa hema waziri wano haina mri ya jedo jana samaha jemfa umeola hambana hine hika tusamihie waziri ola je waziri ola hamambia ukana bumfao kwezi utukufu wa hao nge karadhi uninkensi hukume nge uje ufanyizo yukawoja kauta hauzifanye jemfa umeola hamambia ukana kabati tambu je waziri ola hajikaza huenda hula mahala ikao zemba za msiruzi la zikaulelwa hula presidency hende haona ula gardie wa hezemba kumeza msiruzi la hamambia ukana samahani behenda warenge uvumzi haromansi hukume banga mjoka juma ufanya hizo ikao hukaufa zemba zinu je gardie korola nguono mastanja bundondo kabisa katuamini zila ikao nguzishio wali waziri natulokana ye waziri shaye karibu na mfaume natulokana ye karibu na mfaume shaye yeye demna roho wa mfaume waziri ikao mwanzo adofanya ugardie wa mbaza msiru na mtuangalo wakati bajoka waziri mzima
mzima kwa mwari hende hambie garde kwa wa hula baiti salama ukana nza honde walale bo mshahara wa hango johenda gamhufanyo gardie mimi ndongoza uona mastanja bunoro kabisa ye garde korola hakika Mwenyezi Mungu ye hade pase tikeba nunga mrema koshi hazini tikeba nunga mtolo hazini haustarabu ye waziriola mwambie ukana utikane harara bo mshahara wa hao gojohenda baada zeti hukume tsore je mkwezi utukufu wao ye garde korola donizo vala haroha hafuraha na raha zigelegele yende ya vumze babi ya roho ya hanendi ya oneze famiza donizo ye waziri ola hakaya Juma ulisa zembazila na uzinosa na uzitabusa zembazila ngazienshi umwenshi kao kazi japaro uyenshi zembazila ngazidongo ututuliha yo furaha na raha yode namna zaka ujibiwa humka yo wazima daine waziri ola zembazila zizoya ye waziri ola namna ya ajabu zembazila ngizo hamavala ngazienshi uharumu hayati wa nyumeni zemti hukume ziti mola waziri hajahatolahu la haukana ye kamrungweli ya vurizwa vala yabo zembazila zo ulembezi wazo kazi wabwa mbahinro zembazila zo hanza zikani nzaya ndondo kabisa yabwe mdulika ujo kauvurizi wabala zembazila kazina humrehemu wala kazina dofanya pitiye shado ukana ya rendehe ukana yeye dele pilau ya hezemba kumeza msiru zila zo kazi fanya mzaha itoka uyonsi dodizo ye waziri wala harengwa havurizo harma zemba kumezila zempaume katu amini zila ikangu zione hemato ya haya haina mbulo bala nguono mastanja muroro kabisa wavuro ye makalima kabati ushindo hato wa kalima la heri haula shari wati hundu watu wamba ukana Allahu Akbar Jalla Jalal izonizo waona hosonume waziri wala aukana waona ukana zembazila ye waziri wala huvurizo harma zembazila zo kume zende zimjia waziri bara na humhombe maharo na humtabusa ndizo hamabala zembazila zitamani wale pilau lambajini zembazila zikaya furahani ndondo kabisa na utabusa wala waziri na usianzimwe maharo ya waziri na ulala na ukomia waziri ndongo za uona maskanja bundondo kabisa zempa umeola hahe ya usi wa amrisha le jeshi lendela towa ye waziri wala ye waziri wala hotola bala haje ye mfa umela muzaukana je zembazila huzifanya ndongo hindi ye waziri wala hamrengo za haumakinifu na adabu na masteukana umfao zinyama zitonakili bumfao umetizisimbushia nsi hukume kazijadiwa za zenjema za hangu hosoni mwizo mbaza msiri zitonakili baza peu bumfaume kazijadiwa za usimbufu wa hangu hosoni mwizo wewe bumfaume ngami Juma hushimbusia Juma mahakume bumfaume haruma segondi zima bumfaume hudiwa za zenjema za hangu nawe hudiwa za enamna na fano fuhasi babu ndawe hudiwa za wakati mwema rauvita wazima bumfaume hudiwa za zenjema za hangu menawe bumfaume hudiwa za ukana mimi demna roho wa hao hudiwa za ukana kavanti mruikao wehu mtauliame hudiwa za ukana kavanti waziri harima mawaziri wa wanti pia ikao zeu hanjize za khiri rahana bumfaume shinu tishiengo shahangu damina bumfaume shayano mahaba ya hangu na bumfaume ngamhureleyo bumfaume nomro wa jahannama ngamhureleyo bumfaume neza alhamdulillah zahema raia ngamhureleyo bumfaume ne masuala shiwina jana ya loho kaburini iho vuti fikirukana wa ufaume unu yano mahaba ya hahone Jalla Jalali bumfaume jeshe la ukana Fir'aun hakaya mfaume Fir'aun hakaya mtakabarifu jeshe la ukana Namrudh hakaya mfaume jeshe la ukana wafaume wao wansi pia wa ufaume wao ukaajali yao haukana wakaukadamiza ze daula wakaukadamiza ye maraia kwa jakauria ze alhamdulillah zahema masikini kwa jakauria wandu ikao kwa tina wandu wa ukana wa wahimire neze haki za hao ikatile Jalla Jalal kwa jakauria mricho kauyonti kwa jakaufikiri ukana wa uhayati unu bomfaume unuri kaubiranzia kwa jakaufikiri ukana yeza mazahali wakatehema sohaba nwandu maramgu wakaudotawa wa ufaume kwa jakaudo kubali wa ufaume wa ukubali kawajiundukana kwa tina shua ye maraia wa wazingara waona ukana kabati mndo ikatindao yode namna ikangwa jo ye masuala shihina jana ya lokaburini iho yode namna ikangwa wahara hokana ye maraia wende wa wahimi sebo bagweni kiyama yode namna ikao wakauria ye maraia ukana wajuse ye manza wa washtaki hosoni maye Jalla Jalal yode namna ikao wakaufikiri leba ya lamgu liloho kaburini iho yode namna ikao wakaufikiri wakati ze roho za hauzi joka ukobola yode namna wakawahara wakaufikiri ukana wandu wangapi Mwenyezi Mungu ya wanika ufaume na waziri na
mfaume ula no wazirula ukaya ajali watakabari hosoni mwe maraia mimi do uhanzo mfaume haukana mimi ngamheshelizo ukana sisi waruma hosoni mwe maraia watina ye maraia mfaume njajomba ukana mimi waziri kujajomba ukana wewe raisi watina maraia mfaume karjajokana utukufu hamanda unu watina ye maraia mfaume karjajo wasuli bahanu hamanda vanu watina maraia mfaume karjajo lilibwa mishahara watina ye maraia ukana wakubali ukana wewe mfaume mimi waziri karjajo hunda maisha mema hamanda yanu nge marahaba ya hatune maraia mfaume do ukana riwatimbeze ibu nasuia ye marahaba ya hatune maraia do ukana riwaunise utungu wa dunia ye marahaba ya hatu do ukana riwataabishe ye jalla jalali ya jerhele usi ubomfao wallahi yano mahaba ya hangunda mina ubomfaume ye uhanzo wede uhutazo mra jahannama ye uhanzo wede uhutazo lebaya liloho kaburi niho ye uhanzo wede uhutazo lijua la peu lilobobangwe ni kiyama ye uhanzo wede uheshelo zizo ye jalla jalal ye uhanzo wede uheshelo ukana arenga msomo na Firauna bahaka ya mfaume wa ufaume wa hahe ukajali ya hahe ye uhanzo uondola uheshelo ukana yewe mruto doraza alhamdu za hema raia mruto doka mhara hudhulumu ya maraia watoja wahombela duambi hosijidani mruto doka mhara ne maraia watoja wajuha waswali za masihu waerea ye jalla jalali mashtaka ya haho mruto doka mhara mfaume mimi tujojua usaiduku mfaume ukadamize daula wa mshahara wangu wangu juhendelea mfaume shamimi uhanza ngamhotazo libaya la jalla jalal ngamhotazo ya adhabu ilo kaburi ni hobo mfaume ngamhotazo ye masuala shihwina jana yaliho kaburi ni ho aukana mimi ngamjubangu mimi wazirukana ngamivamana hosoni mwa ye jalla jalal ngamivamana Mwenyezi Mungu jeni uzisa maudinse huyakia mabo mfaume aukana mtume sallallahu alaihi wasallam harambia ukana haina mru mwenye uonambi harumani ngena ziharaze ho mhono yekakana ushinda ngena ziharaze ho ulimi yode mbavi nashinda nafanya mfaume nifanya wallahi mfaume mimi uhanza ho muonenia wafikiri naye mfaume kango fikiri ukana mawaziri wanu waudo hanza wakana wasiduku wafikiri naye mfaume kango fikiri ukana ye mahaba ya ho hanza odo ukana wahubulie uranganye ye daula waongo hanziza wa mra jahannama mfaume waongo hanziza uleba ya la peu liloho kaburi niho mawaziri wao washashidu kwa mfaume waongo wanzao ukaime ngoni memwafaume madhalimu jomkiniza ukana wawasa wale mewanawe wanza uleba ya la Mwenyezi Mungu lijeli huwa miao aukana waongo ukana ngabwandu wa ili harmo hayati unu yorari tena rarho kana wala we duniani raham Mwenyezi Mungu jawaonisa utungu wa dunia kakoja jikomea wa maruha wade mrika uje utimbo wa mzaya shaibu nasuya na mru dhalimu waongo anza mfaume udhulumu ye daula udhulumu ye maraia waongo anza ye maraia wajodo huremeza alhamdulillah bumfao yekarirenge msomo wa ho wabira yekarirenge msomo wa ho wafaume wabira yekarirenge msomo wa hema waziri wabira yekarelewa ukana Mwenyezi Mungu wekabenze mru dhalimu yekaritujua ukana Mwenyezi Mungu boye ukaya wazima ndeno wanrika wa dhulumi wa baisha makafiri yekarituria leba ya la Mungu hoangamiza daula ya kamili banu ya dhulumu wanrukume hawi 20 wakati sawa na mri ya kadamiza daula wakati sawa ya mri ya dhulumu maraia wanrukume wana mrungu joshinda ya waregeze za haki za hae mrungu joshinda ya kana uaminifu kana wasamihi mru hauka kwa jasamihi mru shaye daula ya kamili mru ya ikadamiza ye daula ya kamili mru ya watsimba ezaibu nasuya yewa wa mrungu joka ukaya surije ukana wonsi pia wasamihi mru yewa we rohonge joka ukaya makini je maude kamru hala wa ulemenguni mru ya jokana mrungu edo mtahirifu hosoni mwaye jalla jalal mru ya kaye makini ukana wabangwe ni kiyama ye maraia wao kwa naheda wale beze mreko mye hosoni mwaye jalla jalal mru ya amine ukana ye masuala mru ya juhuzi so kaburi mrungu joshinda ya yajibu yewa wodu wangu ukana mru ya warende nai yewa wodu wangu ukana mru ya funye macho mru ya wakadamize sabu wakati rohi joka utolo ulemenguni bomfaume mradoni so mra jahannama ukana ulado udhulumifu wakadamiza ye daula zilade ze riba wa zila duniani zilade ze mali za hema yatima wa wadhulumu zilade ze mali za hema masikini wa wadhulumu zilade ze haki za huamrika kwa jakana makoti waka wadhulumu ye kuse ya hao wodo mro wa jahannama ujoka uhulindo wakati
wakati yobo mfaume kabati tauba ijoka ukubali weke rohonge tolo wala majito kana ufai yekalikikomia ramaruha rahema uti jarijili hafula watina ukana rihisi bo mfaume raishe la ukana haina mrunge vamana raishe la ukana kabati ndongo nziro hama uvamana bo mfaume jema sahaba no wanrika wakaurede bala hejalla jale wadotawa wa ufaume yema jale waungwa enda ombio watawa ufaume yema jale waungwa tayari wala we ulemenguni watweze dhul arhami ni waketi harma ufaume baisho maona zemali za Firauna na Karuna na Namrudh wao kwa japarotosheha wao tayari ze dhul arhami za hauzitola ulemenguni wao tayari ze roho za hauzitola ulemenguni ni watujie shairi shinu yekari jikomea ramaruha bo mfaume yekutonsamhi bo mfaume hasibabu do wakati mwema rauvita bwazima yekutonsamhi bo mfaume hasibabu de zenjema na hurendazo yekutonisamhi bo mfaume hasibabu do uaminifu wa hangu nawe yekutonsamhi bo mfaume hasibabu ya ukana wekunitaulia mro harume mawaziri yano yeka kutina bamu launinka haurumie hadisi ya mtume rehema na amani na zimwendele bo mfaume yekutonisamhi warumie izo Mwenyezi Mungu ya hamba harume Qur'ani ukana faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah haina mru mwenye usamihi mbiyare ndo yafanya suluhu wanikane mihono bali uweze ajiri za hahe izongizo na ye jalla jalali izongizo na ye mtukufu le ujuhum liva waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ngena wasamihilane zembi zabira wafanye suluhu wanikane mihono yeka mtuta haye jalla jalali ya msamihine madhambi ya hanyo jeshe laukana Harun hakaya mfaume hakana zemali zaibu naswia mfaume wahahe ukaya ajali wahahe zemali zahahe zikaya ajali ya hahe mimi ngami waziri ngami mhararoro kabisa haukana Haman yede yakaya waziri wa Firaun no waziri wahahe ukaya ajali wahahe ngujoka uvurizi wa haruma mro wa jahannama bo mfaume inude mana nrenga uze hadhari zangu ndorondo kabisa yekutoni samihi hasibabu do unanya wahangu ndami nawe au hasibabu do uwanzani wahangu ndami nawe je mfaume ola msuchi wani mabieni je namna ya kaya je mfaume ola havura ye makalima wanuwa kabala wansipi haina mdongo wana ukana yebanu waziri wa ishu jani helinu yebani waziri wa yeuri ya Mwenyezi Mungu namna inu yebani waziri wa yeban haina mdongo wana bizari je mfaume ola hajihungu berohi chongo uvibre na ulila kika Mwenyezi Mungu ya mirongozi ila imjia haruma mio ya hae gemtorkire undonoro kabisa bismillahi masha Allah hajikome ya hamaruha hajiundukana ya samihe waziri ola hajiundukana kweli kabati mrikao ya umanjize za kheri hamade waziri ola haamrisha zemba za msiru zila zitola hula presidensi zendeza latiwa hastaghfiru ya jalla jalal harenge azma ukana eka ya jobule mna haramu wa shaitani ya msubie yakadamize ye daula yeka ya jobule mna haramu wa shaitani ya msubie yakadamize ye maraya ye marahaba ya hene maraya nga joka ya nje maruvu ye marahaba ya hene maraya wa johumbusu ilia kaye mfaume kadu ya saa tena marahaba ya hene maraya wa jodo mombela zedua njema hosi jidani li Mwenyezi Mungu ya mwensi na muhata hale ye marahaba ya hene maraya wa jodo mtamani ya umuri mle ye marahaba ya hene maraya wa jodo hamba ukana Mwenyezi Mungu na enjeze maraisi jamanda wanu Mwenyezi Mungu na bariki ya maraisi jamanda wanu raureze famiza hao yode raha ye mfaume ula ya renga azma ukana ngujonesa ye maraya amin ukana kweli harume mawaziri wala wonsi pia yeyede ya kaumanzize za kheri satide mawaziri kao waidu ku muhimu wa mshahara udosisi wa haina mwezi amin ukana na hatowana nyawa mbaba mzima wajomeshelezi za hamade namna yeye ya renga wa usubuti na unaume na utedeze mahaba ya hene jalla jalal na uaminukana ngedhamana ngujuzi swa maudunzi wa kiyama ya laye mfaume hamadola ya mrongozi hadabu na mastehi Mwenyezi Mungu hajaili ya buyakana ye mirongozi ya waziri ola ikauroha homonenia bahe Mwenyezi Mungu tuna zimshinda hajaile mirongozi ila injia harumu wa mfaume ola hajikome ya hamaruha gani mwanzoni nyonsi pia sibabude jalla jalali yeku karadhi waransi rohombi wa abone harumasheni wa joudo parisa zekiso za haina mwenza akili